Zdravo svima! Predstavit ću vam novi Huawei Ascend G7 koji je vodeći model u svojoj klasi. Huawei je poseban akcenat stavio na izradu spoljašnjih karakteristika. Kućište je napravljeno od visoko kvalitetnog metala, a u kombinaciji sa velikim IPS displejom od 5,5 inča ostavlja utisak elegantnog premium uređaja. Telefon pokreće quad-core procesor od 1,2 GHz i Android 4.4.2 KitKat operativni sistem sa Emotion User Interfaceom 3.0. Ima i bateriju od 3000 mAh. A ukoliko je potrebno, možete da aktivirate Smart Energy Saving tehnologiju koja produžava životni vek baterije i do 24 sata na 10% preostalog kapaciteta. Zahvaljujući Smart Dual Antena tehnologiji imat ćete konzistentan signal mreže i unapređenu wireless konekciju. Uređaj raspolaže sa 2 GB RAM memorije i 16 GB interne memorije. Interna memorija je proširiva do 32 GB sa microSD karticom. Zadnja kamera od 13 megapiksela sa LED blicem i autofokusom pravi kristalno jasne fotografije, a za fotografisanje iz standby modusa potrebno je između 1,2 i 1,6 sekundi. Optimizovani softver nudi nekoliko zanimljivih funkcija kao što su Beauty Mode, Panorama, Selfies, Ultra Snapshot, All Focus i Audio Note. Prednja kamera ima 5 megapiksela. Ovaj uređaj vrhunske izrade i jedinstvenog dizajna u kombinaciji sa odličnim hardverom i dobrim softverskim rješenjima skoro da nema konkurenciju u svojoj cenovnoj klasi. Huawei Ascend G7 je kod nas u ponudi u crnoj i beloj boji. Nastavite da nas pratite na YouTube kanalu i možete pronaći i druge zanimljive smart telefone.